Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ga lumpung yele kai ya kabla tip kum ka lead Kesilroy pala invitation football knockout tournament arajar arpulai pala penyai di ke West Jenja District Sports Association kala sedang hamadan kiang nang ba stadium lat thalabo joai haga snisat jan jong katayo ya kene lumpung yele kai lawan ban play perda ya ka do Khun jong u lead Kesilroy pala uba ngait lang dahar uba dairu UMLA barim ka umroy constituency ka jinga don lang ki bahaying hasem UMLA ke Jawai Wailat Miki Shla Udasakhet Lamari MLA Barim Bat kinong syakot ngobha Haswa bagi Arliang kin Hermadan Kaladon ke jingelang ke balingkot Kabala penyai the Vice President Jong ke West Jenja District Sports Association Uba Patrick Lamari Balayo aru ke jingkren lingkot no Working President Uba EMH Pasa Badru no General Secretary Uba Lamad O Lalu Ungait lang dahar ha ke jingkren ulaong Kajing terang jongki kum ka yeng ban penmi tournament ha ka kerteng jong kupa jongki kalong namar bo kupa jongki uday ubreu ba Ieid bat sngotenat ya ka kam sports hagani ka lempung lawan bannya simbenta hadu khat nyo teli kikin ho na ki ar teli ki district karilom jantia haga sngi sedang jong ka lempung kajing ya Khun kalalong hapdeng ka mukla football club persya ya ka mupliang football club haga jing ya Khun ka mukla football club Kala penlim no dah henreu kol la iwei ka mupliang football club. Yaki kol jong ka mukla la tep da wadajet rengklem haga minit ka ba ar pulai bat henreu pusau nang ta santi janai henreu pupra. Timi rengklem hanyo pukendai minit tedi bang haga minit ka ba prapu ar bat uplaya suna haga minit ka ba prapusan. Kat baga shikol jong ka mupliang FC la tep da ubasuk kong la haga minit ka ba saupusan plus R. Haga ning lempung yele kai. Kekin hon ka ba yo ra ya kanam la du kan yo ban khor ya ka khusnam ka ba san lak tingka kat ba kekin hon ka ba wan ba R kan yo khor R lak tingka haringkat ki sernot badru ki trophies. Haga henreu trik jong ni benai ka jinge khon kan long ha pedeng ka lat thlabo bat ka mukla FC haga por R baji no phai sngi.